Don kanu tuli ki blocks man lagaway pagaway ke district pat kat no tuli ki civil subdivision kilon haga jam la Meghalaya jungi tongin ya pik punya hakanai ka video perlok bro kapni sohai pi syakari kasi baya ka YouTube channel ka pa ai ki video ki pa pair ki baya rap I yakinong shong ban tip sipon sipang ka jalal jong pat kumju sipang ki Jaintia ki ba kong san hang ne hang tai ha kaleng jong ka jala ban kaleng kari kumju kumba pitip ka jala Meghalaya jugi kalong ka pari ha henry pun pat nakinong shong jongi intip hai ka mo teswa bangin yo ialah ka jong ka jala kuma pitip ka pri jong new trip kahap-hapo ke jala Asam pada kata kapur tentang Arteliki District kata ka United Khasi Hills District West Garo Hills District mentang dengan kan kendiat kamjliu kendiat mo kari Khasi Jaintia haswa ba kari India kan yo lailu nakidoli Kamdon District Satya namar ki pareng Kitho yakani ka bri unil trip kum ki hima neki independent states ki badon la ka jong kor kompania ya ka sinchar khadar ya ka hima suma bat ki nyeu ba ki hima khasi ki ya ka ju kerdan bat ki wei pat ki kingdom kum balong haki wei pat ki jaka hari thor kum ka Hyderabad kingdom ka Mysore kingdom bat ka Jammu and Kashmir Kingdom. But they hadian ba ka India kala yo ya ke independent house name kat kendai spa sapun yo ba kala don ka jing yasan ka jing penbor nak sarkar India yaki sim yung himakasi bakin sanya kata ka agreement of accession ya ka agreement pan penyaso yak hima syakari India. But hadin balasannya ke agreement of accession the house name kat kenai spa sanpo balasengno ya ka United Khasi Hills District karilum karo katon la ka jong ka history pitip ni pimtip house name kat praspa nyo puan kala don katma hapdeng ka sarkar pareng pat kipat karo pat ka sarkar pareng kala job ya kipat karo Bad house name kat praspa nya pusau kamun as name hadin kila job tama kila penhap ya baro kawai karilum karo West Garo Hills District kat baga Garo Hills kelas day ka district nadu name kat praspa nya pusau ka Khasi Hills pat kitang stang bonlong kum ki district jan house name hadin kasta house name kat kendai spa satpau te kumba kalong menta ka Meghalaya kalayo ya gardan kum ka state Papua house nem kat kendai spa nya puan hak arpuai tarik uklalengkot hakapur batau ya ka jela Meghalaya kum ka jela Papua don tang Arteliki District kata ki original district ka United Khasi Hills District kabadan ya ka headquarter Shillong West Garo Hills District kabadan ya ka headquarter juga Pokcura te hadu menta usnem arajar arpusan ka Meghalaya jungi kala don hadu san pulai snem karta but menta ki district ru kala don hadu khat artli but man la ka wei pakawai ka districts kala don bon teliki block te menta ngin ya pe ya details jong ka wei pakawai ka district iswa bangin pe ya district kendiat ngin pe iki namba ki badon haga jelahi te ka Meghalaya ke area jongka kedai arpu araja saus ba arpu kedai square kilometer bat kedai ke arpu sau ke nomor arpu sau haga jinghe dengan par khoi kijela haga jela hakari India nangta kinong song naga population kedai arpu kundai lak 10,000 praspa prapu kundai ngut hang niru kolong ba arpu sau naga jingbun nong song apteng kijela baro perkinian territory Padon hakari India ka density kemut ka jingsong kap ngia jong kibru haman la ka square kilometer kadai sispa lai pu arngot ka literacy rate na ka jingdon jong ki manang banthok pan pule Meghalaya
kadai nyau pusau nakashispa. Tikini kinamba barok kibang ai hang ni kidai kinamba kibang yo naka census arajar khatway. Ti barok kinamba kibang nyekran hang ni harum hakini ki district bar khoj mapunahin kan dai be kababis na census arajar khatway. Kinamba kibang yo menta bepio iha internet namba ka kanambar kala change kata ka population nega literacy rate kala change kata kidai kinamba kiba long project ne basu antat te kat baka sorkar India kapat pemi ya ka census patmai kini kidai kinamba kiba long sulit kibing hapan depend ning hapan syania mo te to mentangi ne page no ya ka details ya ki details yang man la ka way pakaway ke district tingin stang no nengkong na ki district kiba syafang mingi kata na po is Jaintia Hills District lain na po Jaintia Hills District. Jaintia Hills District ton Arteliki District kata ka East Jaintia Hills but ka West Jaintia Hills. Tementangin sedang na ka East Jaintia Hills District. Ka East Jaintia Hills District kadanya ka headquarter jung ka hapo clear but lapenlong district ya ka house name R Hajar Khat R. Kani ka district kadanya ka area ni ka Jinghe jungka jaga jungka kadai Hajar South Square kilometer pat kadai kabasan haga jinghe napnenggi khat Arteliki district kipadon haga jala Meghalaya jungi pat kajingbun priu na kajingbun kinong syong na ka population kadai silak arpu Hajar kendai spa laipu kendai ngut kinong syong bat haga jingbun jinong syong kadai ka district kalong bakhatway nang ta haka density kamut kajing syong kapnia jung kibru haman la ka square kilometer kadai hinru phau point r kabun hinru phau ngut kisyong haman la ka square kilometer hapo East Jaintia Hills District kali literacy rate ana kajing don jung kibru kibla nang ban tho ban pule kadai san phu pra point r nyau persen kabamut kumbasan phu pra na ka shispa kinong syong jung kadai ka district kidai kibla nang ban tho bat pule badon Arteliki block hapo East Jaintia Hills District but arspa reuteli ki villages lani kishnong tementangin point no syakaway pat ka district kata West Jaintia Hills District ka West Jaintia Hills District kadonya headquarter jong ka hapo Juai but laseng ya ka ka district house name Hajar Khat R ka area lani ka size jong kan Jaka jungka kadai kat new spa new pokondai square kilometer kajing pun breu arlak new pu ar Hajar sispa prapusan ngut ka density ka basispa san pulai ka literacy rate ka bah drew pulai point r lai persen don sauteli ki block pat aspa kendai pulai teli ki villages hapo West Jaintia Hills District tementangin poisya ka district ka babut kata ka East Khasi Hills District ka East Khasi Hills District ka headquarter jung ka kadai Hasilong pat aseng ka house name kat kandai spa nyau po driu pat ka area jung ka kadai Hajar nyau spa sau pupra square kilometer pat kadai ka district balai haga jinghe napnenggi kat Arteliki district haga jela kajing bun pat jung ginong syong kadai hadu pralak arpusan Hajar kandai spa arpu ar ngut bat kajing bun pat ginong syong kadai ka district kababun pat tam kalong banengkong bat hadu arpu pra jan lai phungut nakashispa jong kinong syong ha Meghalaya kisyong tang hapo East Khasi Hills District bat ka density na kajing kapngia angni kalong hadu lai spa ngut aman la ka square kilometer bat ka literacy rate ka ba propusau punya persen don khatway teli ki block bat si Hajar arpusau teli kisnok tementangin hiar Shatem Bhoi kata Bhoi District Bhoi District kadanya ka headquarter jungka hapo nongpo bat lapelong district ya ka house name kat kendai spa kendai puan tika area jungka ni ka district kadai ka no Hajar lai spa ni pra square kilometer pat kajing bun pa yang nei kadon arlak san pupra Hajar praspa saupau ngut ka density ka basis pa san kali tersiret pa nyau pun reu pa nyau kendai don sautli ki blok apo ribhoi bat reus pa ribhu tai tli kisnong mentanginya ki uno khamshan enggen chapo Eastern West Khasi Hills District
ka East and West Khasi Hills District katanya headquarter jongka Hamairang but Lapalong District yaka house name Arhajar Arpway kanai ka district katanya ke area ka bakhat ways pa 1,000 square kilometer but ka Jingbun Breu ka ba Silak Lai Phuway Hajar South pa San Phuway ngut ka density ka ba 90.1% ka literacy rate ni ka Jingdon jongki manang bantho ban pulih hakate ka district kadai nyau pupra point pralai na ka shispa mut kinong song but don artely ki block badadu arspa khat khantai tali kishnong mentangin here kam sharum shakaput jongka Bangladesh kata sepo Southwest Khasi Hills District ka Southwest Khasi Hills District kadunya headquarter jongka hapo Maukerwat but la Penlong District yaka house name Arhajar Khatar kaneka districts kadunya ke area ka bakhat south pa iway square kilometer but ka Jingbun Breu ka ba khandai pukunda hajar shispa new Phuway ngut ka Southwest Khasi Hills District kadai ka district kabuduna Breu tam napdeng baro ki khat artliki district jong ka jela Meghalaya but ka density ka bah 0.0% ka literacy rate ka bah 0.0.0% but don artly ki blocked but arspa prapen reutli kishnong hapo jong ka Southwest Khasi Hills District mentangin poi syaka district ka babut kata ka West Khasi Hills District ka West Khasi Hills District kadonya ka headquarter jong ka Hanong Stoin but la sengye ka kum ka district house name khat khandai spa nyau pohon riu ka West Khasi Hills District kadonia ka area ka ba Arhajar nyau spa riu pohon riu point r square kilometer hakaleng gajing he jong ka ilaka ka West Khasi Hills District kawan ba r na pedeng ki khat r teliki district jong ka jela hakaleng gajing bun Breu don Silak San Pohon Riu Hajar Laispa Lai Pungut Kinong Shong Shinong but kadonia ka density ka San Pohon Riu hakaliang ka density ne ka Jingshong khap ngia ru ka West Khasi Hills District kadai ka bakloy tam ha ka batang San Pohon Riu ngut Kinong Shong Shinong Kishong haman la ka square kilometer hakaliang ka literacy rate kadon 0.0% but don santli ki block but Praspa Lai Pusau tali Kishnong hapo West Khasi Hills District tementangin poino Sharilum karo Karilum karo kadon santali ki districts but nginsdang nengkong napo North Garo Hills District ka North Garo Hills District kadon ya ka headquarter jong ka hapo Resubel para but laseng ya ka kum ka district house name Arhajar Khatar kanai ka district kadonia ka area ka bakhat ways pa 100 square kilometer ka Jingbun Breu ka ba Silak nyopu Arhajar shispa khat khandai ngut ka density ka ba shispa sapu prangut ka literacy rate ka ba 9% but don southly ki block but sanspa nyopu khandai tali Kishnong hapo jong North Garo Hills District mentangin here kamsharum jong North Garo Hills katangin poi sepo East Garo Hills District ka East Garo Hills District kadonya ka headquarter hapo William Nagar but kane ka dai ka district nduk snem khat khandai spa new pohon riu ka area jong ka East Garo Hills District ka he hadu khat south spa South Phulai square kilometer but kinong shong shnong tidon Silak Saupun Riu Hajar new spa kanai pu prangut but ka density ka ba shispa way but ka literacy rate ka ba new Phuway point iway percent but don lightly ki block but hadu laispa arpusan tali Kishnong hapo East Garo Hills District mentangin here shu kham sharum shabordar but ka Bangladesh kata nipoi shapo South Garo Hills District ka South Garo Hills District kadonia ka headquarter jong ka hapo Bakmara but kala lay ka district nadu usnem khat khnai spa khnai puar kajing he jong ka South Garo Hills District kadai khat praspa prapu new square kilometer but kadonia ka Jingbun Breu na ka population ka ba Silak Sau Phau Arhajar Laispa Lai Pusau ngut ka density ka ba new Pausan point sau ngut ka literacy rate ka ba new puar percent but don santli ki block but hadu praspa southly Kishnong mentangin poi pat syakawi pat ke district kata ka West
Garo Hills District. Ka West Garo Hills District kadanya ka headquarter jongka hapo tura bat kala dei ka district na do usnem khat khandai spa new phon riu. Ka jinghe jongka ni ka district kadai 8000 praspa khatway square kilometer bat kadai ka district ka bahetam Meghalaya na penengki khat artani ki district. Bat ka jingbun pat jengkinong song kadai saulak 1000 new spa lai pusan ngut pada ka jingbun pat kawan baar hadin juga East Khasi Hills District bat ka density ka basispa 100% ka literacy rate ka bah 100.9% bat don hadu prateli ki block bat khat arspa khandai teli kishnong hapo jongka West Garo Hills District mentangin poisya ka district ka bahalastam kata ka South West Garo Hills District. Ka South West Garo Hills District kadanya ka headquarter jongka hapo Ampati bat lasengnya ka kum ka district house nem 8000 khat ar. Kanai ka district kadanya ka area ka ba praspa khatway square kilometer. Bat kadai ka district ka baritam ha ka area ne ha ka ilaka ha ka size jongka ilaka. Bat kinong snong pat kidon hadu silak 90,000 sanspa sanpuhun riungut ka density ka bahadu arspa khat khandai ngut bat ka literacy rate ka baritam ka batang sanpuhun riu 0.9% hakane ka district don sautuli ki block bat sanspa saupupra teli kishnong tengil adep ya ki district bat ki blocks ba pair mentangin poi pat sasya ki Civil Subdivision. Kajala Meghalaya menta kadon prateli ki Civil Subdivision hadin balakan tiuno ya ka mairang Civil Subdivision syaka kadan jong ka district. But nakitai ki prateli ki Civil Subdivision southly ki day ki badon hapo rilum Khasi Jaintia but southly ki don sapo rilum Garo. Hapo ri Khasi Jaintia kadon ka amnarem Civil Subdivision ka bahap hapo West Hills District bat kane kadai ka subdivision ka balarim tam na preng kini ki subdivision ki badan menta bat kalalong subdivision na usnem khat khandai spa new phon riu nang takawan sa kasora Civil Subdivision ka balaseng hana usnem khat khandai spa saupu ar ka hapo East Khasi Hills District nang ta sa ka pen ursla Civil Subdivision balaseng house name arajar khat new kaniru ka hapo East Khasi Hills District nang tawan sa kapatar kama Civil Subdivision kapadang shoe upgrade na ka block siya ka Civil Subdivision house name Hajar Arpuar kani ka hapo Bhoi District nang takadon mentangin po siya po rilum Garo baro kini ki Civil Subdivision hapo rilum Garo kidon tang hakaway ka district kata ka West Garo Hills District. But kini ki Civil Subdivision kidai kadadeng gray Civil Subdivision laseng na duus nem khat khandai spa prapuar ramsang gray Civil Subdivision arhajar khat new dalu Civil Subdivision arhajar arpuar jengjal Civil Subdivision arhajar arpuar te ngila poi syabakut jongkani ka video yang menta kakenti di kublai shibun tambawat nom juklet ken ban subscribe kanang bapin nom mist ya ki video jong kari kasih bayar kan mau ruban hit ya itu i-share button but itu i-bell icon but kan mau ruban nom klet ban like ya ka video jongi kanang ba ladangi penmi ya ki video batmai pinlong ki banengkong banyo i ya ka te sashisin kublai shibun